Prema statistici, samo mali broj onih koji gledaju naše videe je prijavljen na kanal. Pa ako ste to i vi, a na kraju ovog videa vam se svidi ono što ste vidjeli, razmislite o tome da se subscribe-ujete. Time biste pomogli da YouTube promoviše naše sadržaje namenjene mentalnom zdravlju. Hvala! Znate li nekoga ko je zaista stidljiv? Da li ste se zapitali da li je zainteresovan u vas u romantičnom smislu? Za razliku od ljudi koji su samouvereni i otvoreni, stidljive osobe često imaju poteškoće da izraze svoju zainteresovanost u nekoga. Mogu se unervoziti samo kada priđu osobi koja im se sviđa. Zbog ovoga mogu poslati pomešane signale što vas ostavlja više zbunjenim nego polaskanim. Pa ako ste se pitali da li se sviđate stidljivoj osobi sa posla ili iz škole, slijedi 6 znakova da se sviđate stidljivoj osobi. 1. Teško im je da održavaju kontakt očima. Da li skrenu pogled svaki put kada se zagledate u njihove oči? Prema Lizi Fritcher, izbjegavanje kontakta očima može značiti da je osobi neugodno u situaciji u kojoj se nalazi. Pošto je stidljivim ljudima inače teže da budu u društvu ljudi koje ne poznaju ili koje veoma poštuju, možda im je teško da održavaju kontakt očima sa tom osobom zbog nervoze. Ako primećujete da skreću pogled i da tako reći ne mogu da vas pogledaju u oči, moguće je da skrivaju da su zaljubljeni u vas. 2. Njihovi prijatelji vas uvlače u razgovor. Jeste li primetili da njihovi prijatelji prave šaljive komentare kad god vi provodite vreme zajedno? Budući da stidljive osobe često nemaju hrabrosti da direktno priđu onome koji im se sviđa, možda zatraže pomoć od svojih prijatelja. Zato vas mogu pozvati na svoja grupna druženja ili vas dovlačiti u njihove razgovore da vas pitaju za mišljenje. Ako se nađete u takvoj situaciji, to može značiti da im se sviđate, ali da su stidljivi da vam se približe. 3. Sećaju se davnih uspomena. Da li vole da vas podsjete na stare uspomene i pričaju o njima u sitne detalje? Bez obzira da li se radi o imenu vašeg starog ljubimca, vašem rođendanu ili vremenu koje ste proveli zajedno, stidljive osobe kojima se sviđate umeju da pomenu stare uspomene kao način da vam se približe, prepričavajući stare priče kao da su se juče desile. To može biti njihov način da se povežu i postanu bliskiji sa vama. 4. Slažu se sa vama u svemu. Da li se uvek slažu sa vama i onim što govorite? Često se kada vam se neko sviđa možete zateći kako se sa tom osobom slažete u svemu. Možda je to zato što želite da im se svidite ili zato što iskreno delite iste vrednosti. Kako bilo, stidljive osobe također rade ovo, ali pošto one obično izbjegavaju suprotstavljanje ili sukobe, verovatno će prećutati kada se ne slažu s nečim što kažete. 5. Upućuju vam skrivene poglede. Da li se zagledaju u vas kada misle da ne gledate? Bilo da su nervozni jer ne znaju šta da kažu ili kako da se ponesu, stidljivi ljudi obično teško prilaze simpatiji. Zbog toga mogu ostati na udobnoj distanci, ponekad vas zagledajući u nadi da će privući vašu pažnju. Ako primetite nekoga da ovo radi, možda tako prikuplja hrabrost da vas upozna. 6. Nespretni su samo u vašoj blizini. Da li umeju da se zapetljaju ili zamucaju kada ste vi blizu? Nervni sistem koji kontroliše kako pokrećemo mišiće ponekad može funkcionisati loše kada smo pod stresom ili u šoku. Ako se pojavite neočekivano da ih vidite, mogu doživjeti iznenadni skok anksioznosti i zapetljati se u onome što rade. Ako vam se sviđa ovaj video, podržite naš rad i zapratite kanal. Hvala na gledanju.